Munasar manui, watismanta kusikuni, kay Dios pas palabranta uyarimusaykimanta, porque Jesús manta puni parlanches tiang sapadia, sapakuti runasga wañupusangu, mana Jesús te resispa, mana kay ninguta Jesús me entregaspa. Cheraiku, tal vez gan yakikuypi kasanki, tal vez gan manaña creenkichu ganpa salvación kasganta, munasar manui kay elección pikunan parlarisaigi ajinatanispa, sorprendidos por la gracia. Imatatas ruanki, no a imatatas ruani salvasa canaipo. Casi ni mata. Gratuitamente Dios salvación te ofrece banches. Pero sin embargo, chaimanda kunan parlarizo, imainatatas que el pueblo de Israel gratuitamente Dios pas gracia en raiku 40 watasta desierto picasa. Paikunaga maipichus que halpama, maipichus carga leche nin misk nin chaima chayanguma carga iskay watayapi. Pero paikunaga 40 watasta tardasanku y maraiku dudasanku que Dios pas milagros nin manta. Entonces, kunan chaimanta para eso, segunda oportunidad. Kaipi Josué hatun tagainin iskay huch tagainin ajinata niriwanchis. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías, secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra de Jericó. Jawari hermano, hasta año pahtanim paigunaga chayas rancuña, kay halpama maipichos 12 espías de Moisés cachasga, y kay 12 mandatas nin, 10 espías nisranku mana yayguyati sunchu paikunaga hatuchis kanku no ancheja unitas kanchis ñaja ni taloningubampi chayanchechu paikunaga kanku guerreros mati sumanchu iskay jovenestaq nin Josué y Caleb chayamusanku nispa mana yaykusun Dios prometewanchis yaykusun risun kunan Josué kachan iskay espiasta kay iskay espiasta zisranku, kay Jericó, Jawari. Y mainachos carga, y en el kunanga segunda oportunidad. Mashakutitatagan Dios ta fallangi. Dios perdona sungi. A veces ashakutita ningi Señor mana huchama ormasañachu. Señor perdonaway. Dios siempre perdona sungi. Payaga tukuyma ofrecebanchis salvación ta. Tukuyma guanchis oportunidad ta. Nigi sutita. Judas Iscariote. Mana Jesús chu allasga Judasta. Pai ofrece cusga discípulum kadampag. Jesús ta mana rechazas gachu. Jesús ga pai tener ya gan gati munawangi che gatiway. Pero ama un arpaichu. No agati ta munawangi che gatiway tukuy sungoan. Bueno, che wakin discípulos tata Jesús chihyasga. Entonces, munasar manoy gan Jesús tagatita munang chayga pai mana karuncha sunkichu. Paiga munakusunki, paiga ofresunki salvación ta. Mashakutitata ormaranki, hatari, fallanquiñachu Dios ta, hatari. Entonces, que hay lección piparlarisanchis, que hay segunda oportunidad manta. Dios acasga Dios de oportunidades. Charaygu gan huchamo ormangi chayga, paiga mana karuncha sunkichu. Munakuywan siga waisa sunki. Pero gampa vicio ya hucha chayga, viciosuña gangi huchama zapacuti kigima urma chayga, gampa costumbreña. Tardo o temprano huchayki alcanzasonga munas hermano. Charayko amana huchawan pullanachu, huchawan pullanchi chayga, ni nawampis pullasasun magina. Tal vez no ganchi sutinchis limpu kama, kay Enoc, José, Daniel, paikuna ni haika huchamor marankuchu, kasrangu runas, conforme Dios pa voluntad ni imagina. Pero que hay David, que hay Salomón, que hay Moisés, que hay Pedro, que hay Santiago, que hay Juan, paikunaga huchamo ormarango. Pero sin embargo, en el rango, Señor, salvao ahí. Señor, das paikunata, salvasga, manchei, kusiku Juan. Kunanga parlarizun, que hay Raab, warmi sutimanta. Kaipi jawarizun kai Josué hatun tagainin iskay huchuy tagainin 11 nin ahinata. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y de abajo de la tierra. Kaipi kaiwarmi Raab su tío, uhuarmi mana sumas causa en ellos sino paiga vendes cuerpunta causa nampa. Carisma. Entonces, Kawari, kai iskay espías y maraikutas manda chayaranguchu,
chayma escuelama, hospitalma, wasima, imaraykuta rapaq wasinma chayarqanku. Yachanaykita munani, qan ashka balenki Diospaq. Maypichus kanki, pichus kasanki, maymantachus qhawmusawanki, pero qanqa balenki Jesuspaq llawarnin. Kay warmiqa valerqa Jesuspaq llawarnin. Chayrayku paykunaqa chayma chayasqanku. Y kay warmita nisqa hinata, qankunamanta Israelitasmanta uyayraykuña. Qaris anchitata mancharikunku. Qankunaqa tukuy kay hamusqaykichikma q'altuta nin ganasankichis batallaspi. Chayrayku nuqaykuqa manchikuywan kayku. Chayrayku nin oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Songoyku desmayan qankunamanta uyarispa israelitas. Qankunaq Diosnikichayqa haqay cielopi y kay hallp'awrapi kasan. Poderniyo Diosnikichayqa. Entonces kay Rahab resisqa Diospaq poderninta. Pero sin embargo, hamusqanku nin kunanqa soldados kay Jericó llaqtamanta. Y Rahab wasinma chayasqanku nisanku Rahab maytaq chay iskay espías, chay iskay qhawadores, maytaq chay iskay. Y Rahab nisqa hinata mana ripunkuña. Pero qhawari munasqa hermanoy Rahab llullakusarqa. Pero claro, payqa mana sumaqta resisirqachu Diosta. Pero chayqa wales pacha pastor niwa munasqa hermanoy. Llullakunaqa hucha. Llullakunaqa uñachakisitus niuq ninku la mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano chay huchaykiqa sut'inchakunqa. Chayrayku mana necesitankichu ni mata llullakuyta. Diospaq palabranman hina kawsanayki tiyan. Paykunata pakanankupaq llullakusqa. Diosqa librawasunman tukuy imamanta. Mana necesitanchikchu llullakuyta. Qhawari kunanqa ripusqanku chay soldados Jericó llaqtamanta. Entonces chaypita kay Rahab ninga hinata. Por favor, qankuna hamunkichis kayma q'altuykichis chayqa tataypaq mamaypaq wasinta ama pampachaychikchu. Kaypi Hebreos hatun taqaynin 11 huch'uy taqaynin 31 ninga hinata. Por la fe Rahab la ramera no padeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Kaypi Rahab nin creeniuq karqa. Tapuriyta munayki imataq fe, imataq Diospi creena. Diospi creenaqa sencillo, fácil entiendena. Diospaq voluntadninta ruana. No a Diospi creen, entonces paypaq voluntadninta ruana. Entonces chayrayku kaypi nin la fe de un grano de mostaza. Kay Rahab creesqa nin Diospi, pero sin embargo payqa uyarisqa hatun poderniuq chay Dios de Israel kasqanmanta. Entonces kaypi rikunchis Rahabta librakusaqta. Chayrayku kay Rahab ninga hinata ama por favor tatayta mamayta destruychu, ni noqatapis destruyaychikchu. Entonces espíasqa ninku hinata muy bien. Qan noqaykuta favor ruwasaykumantaqa, wasiykima yaykuchimuwasaykumantaqa, entonces puka cordonta churanki chay wasiykipi. Noqaykutaq willasayku chay puka thanta chaypi warkosa kasanchaytaqa chay wasitaqa respetankichis. Aynata nisayku. Munasqa hermanoy imataq chay puka thanta. Qhawari imataq kay puka kasqa Jesuspaq llawarnin. Qan wasiykita Jesuspaq llawarninwan hawinkiña chayqa chay imaynataq kanman. Nuqaq wasiypi Jesuspaq llawarnin kanña, palabran kanña, oraniña payma. Noqa creeniña gracia rayku salvasa kasqayta. Entonces noqaqa hawisaniña wasiyta wawasniyta tukuyta hawiniña Jesuspaq llawarninwan. Kay 7 plagas hamunqa. Kay 7 plagasqa mana wasiyta hap'inqachu, porque Jesuspaq llawarninwanña wasiy kasan. Kay Rahab kasqa nin warmi allin huchasapa, pero Dios paymanta misericordiayuq kasqa. Munasqa hermanoy, kawsaynikita Jesús me entregay. Ama kay mundupi bagayñaychu sapayki. Tal vez qam tukuy imata ruayta munanki, tukuy imata reyta munanki, contento kanaykipaq, initaq contentochu kanki. Faltasan Jesús kawsayniykipi. Jesús nin ahinata mana noqawan ni ima ruayatinkichikchu. Ahinata nin Jesús, sin mí nada podéis hacer. Mana Jesús ma risunchayqa qhasilla urratulla tukuy ima tarisqanchik kanqa. Pero Jesús ma rinchik chayqa tukuy ima para siempre eterno.
Munas hermano y charaiku jamu y Jesús ma. Kunan yaupah marrizun maipichos ni sewanchis embajadores engañosos. Kai pirricusun kai Josué hatun tagainin 9, hucho y tagainin 6 nin aihnata. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Kay Levíticos 18 tañauriwa, chaypi parraisallanta, y mainatachus kay kanan manta runas causasganku. Paigunaga huchataga karumaña pasanku, manaña paigunaga huchata imainata tarea atisgankuchu. Tukuy imata inventasganku huchapaj. Charayku paigunaga, a pesar chay bendiciones manta, paigunaga inventasganku astawan huchasta. Qhari kama causasganku, warmi kama puñusganku, wañuchinakuy, suakuy, desgracia kasqa. Hatun huchas ruasanku rayku paigunaga destruisqa kananku karqa. Claro, kaypi Apocalipsis parlawanchis, pichus mana Señor más voluntarios ruanga chayga, huchawan kuska destruzasa kanga, destruisa kanga, Dios ga munakun hucha zapata, pero Dios ga mana munakunchu huchata. Chayta entiende daigi tia munas hermanoi. Ahillatataq kaypi rikunchis kay texto biblikupi kay Gabonitas chamusqanku nin kay Israelitasma. Pikunataq karqanku Gabonitas tiyarqanku kay Jericó llaqtapi, kay Canaán llaqtapi. Pero paykunaqa nin tanta ropas churakuytawan, tanta zapatos churayukuytawan, tanta llillasta uqrikuytawan, antanku q'ala ismusqapa muytawan, yaku Valdesningo q'ala tanta karqa ahina hamusqanku. Nisqanku sayk'usqaña kayku, kaynataña puriyku, unaytaña puriyku, yanapawayku, ari qankunawan kayta munayku, qankunaman chaqrukuyta munayku israelitas. Bueno, israelitastas nisqanku ya mana problema kanchu. Pero paykunaqa llulakuywan hamusqanku, paykunaqa chayllamanta kasqanku. Bueno, entonces Josué chayta willanku, Josuétas nin aysataqankuna aceptankichikcha mana ima ruwasunmañachu, aspetasqaña kanku. Pero Jawari, kaypi kay Josué hatun tagaynin 9, huchuy tagaynin 23, nin aihnata. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Jehová. Kunangankuna Gabonitas. Yantatawan yakutawan kay campamento mapamunagiches tía. Y maraiku, porque gankunagan yuyakusangiches. Gankunagan manasut itacho para sangiches. Y no hay esclavoiku kanaygiches tian. Yantatawan yakutawan campamento mapamunagis tía. Jawari, yuyaga nigi uña chakisitus niyo. Chakisitus nenga pronto rikukun yuyahtaga. Entonces, charayku ama yuyariwan puhyaychu. Tal vez gan qhari kanki, warmi kanki, joven kanki, wawa kanki, tal vez siga yuyakusanki, porque Biblia ganin yuyahtatán ganin diablo Satanás. Chay tatayki gan yuyapi kausanki chayga, porque paya ganin kay hucha chakusqanmanta pachanin diablo Satanás ganin yuya. Por ejemplo, joven aihnata niwan, paya gañaja 23, 24 watas niwan nin aihnata pastor. Noga huchawan puhyani. Kay noga enfermedad ni tian kay VIH. Ma unay niuchu noga karni. Ma unay tacho noga causasa. Tal vez por 5, 6, 7 años estaban causasa, ya no ma causasa ñachu. Pero jawari nini. Paita, Dios me entrega ñachu causa niñita. Pay nin claro entrega niña, Señor piña cani. Siente ni Dios perdonabas cantaña. Pero kay salunita apana itian. Claro, Dios ha perdonazonki. Pero a veces hay consecuencias, huchay mantaga apana itian. Charayku munas hermanoi sagay kay ch'ichi kay yana causaita. Hamuy Jesús ma entrega kuy payma entrega kunki chayga palabranta ñawrinki, palabranta ñawrihtiykita hasta un yuyayniki sumaqta piensarinqa. Charayku achka runanin aihnata maypitas noqa karqaniri imaraykutas kahina tiempo mantaña recién entregakusani Señor Mari imaraykuta hasta un ñawpaqta mana entregakunaychu karqari mana kay desgraciasta pasaymanchu karqa ahinata nin runa imarayku porque recién ñawisnin kichariku recién lingrin uyari. Charayku munas hermanoi Dios kanin hatun munakuyniyo. Charayku paya wathimanta nisunki ongosachu kanki sutipi hatari. Problemas niyo chukasanki sutipi hatari. Yakisgachu kasanki sutipi kusikuyta hapi. Segunda oportunidad wathimanta Jesús munakuyo wayasunki. Tal vez un día taquinquiña, un día bibliata leinquiña. Urmarangi chayga hatari. Charayku munas hermanoi kay pueblo de Israel chayanan karga kay
Hallp'ama maypillos tukuy ima pogon y maypillos uvas ahinas kasqa, sandías, papayas ahinas kasqa, tukuy ima pogolla chayma chayanan karqa iskay watallapi. Pero paykuna dudasqanku rayku, huchata munakusqanku rayku, llullakusqanku rayku, mana Diospi creesqanku rayku, paykunaqa 40 watasta tarasqanku chayanankupaq. Chayrayku kaypi kay orillasman chamusqaña nin Moisés Israelwan. Pero kunan Moisés wañupun, kunan kay chayamullankutaq watijmanta kay lugarman kay Josuewan. Chayrayku munasqarpanuy allin karupichu Diosmanta sintikunki hamuy payma. Ngan kawasan maypichus qan kasanki chaypi, ngan balenki paypaq yawarnin. Munasqarpanuy qhipan lección kama Diospaq misericordian y Diospaq gracian kawsayninkipi hatunmantapuni k'ancharichu. Bendiciones.